na denti e ma me gina ha na me kasa ne say after say e be to odwa say keke enka ye ho bi mo afiri mu no hu videos bi ne comment bi a sha say e be ba amanfo point hands de a kire ya enua Kojo Cancer Lewen e mo no koye no ntino na nka na ho beto no e so ro ko ho ntino e ho anto no asa kuma ye nya isa de say asem si na so obi kono koye obi mmo a me ohene ye ready say me lose entire movie industry no obi anya ready so be lose sesika ena ye tua ena ye betimi anya wa yesra odomankuma onto ye nsem yentimi nya bi yemfa mo ya no nsem kekanti me ne nipa ntimi nya doye. It's all about Angie's Board TV. All right, me show bia baby obia no say morning, say evening, say night. Greetings coming from Angie's Board Multimedia to all our cherished subscribers, our viewers. Mo share videos to mo share all the time. Nyame nhyira mo na onye mo kese. Muni ho aye ni ho ye na ja kakaka na mo so mo share eboama industry no etimi ekonenim. Onim say Papa J eba no the entertainment industry na me obi a eho ehia me pa enti no se bibi free ho no mo ba aya na enas enkoyi a aya na eha me papa personally na ene de enti a me gina ha no before se me kasa no try so be subscribe obe like na wa share aface comment na enkomodie no enkoso asa wonti bibi ase a na wa ba be kire wo comment e wa ase o we can work on it. The opposite no can ebetimi aye won adwo because me viewers no omo hia me papa it be na say enkoyi a mo ka kire me a we will work on that then na you move on. Denti ene me jahan say matrese hwedin ade bi koso o Ghana hanoma e wo say ye nyina ye hwe na yetu ho anamo na ye ka na abo ye nyina enye bibia say ye nua keke obobi obeka ya enche bia ena ne ho asem beto Ghana ha se oyare eda Komfanochi Teaching Hospital bra ohene ire mesiesie edu etu anamon call eye Komfanochi a menene ne call ye na mekoye bibia bo ase ade ne beba bonte ama Ghana fo ahuna Ghana fo a omunte ne situation nso betimi aba beboa no because na sika da ho no sika bia na ano odin 7 billion titiska na 700,000 Ghana cedis na sika bia na ano odin pa enti ohene ire call sa no video ne ba out na ma nipa bebre ehun se keke o a very good actor ye hwe ne pa obi se me favorite obi se me penasem obi se o kire na de enti e magana for bebre ye nwadwe so be support no aboa no which are industry players ni bi so eka ho bi enti enam so e ma Matada Saren so enam NPB so e donate kakra ma o de ekoma keke Kojo Cancer Lewen enso ekoma keke bibi mpanyimfo pebre ekọ mo ye omo de momo ediko enya nyankopɔ hyira mo nyina mo ayade na denti e ma me gina ha na me kasa ne se me hu se after se ebeto odwa se keke enka ye ho bi mo afiri mu no me hu videos bi ne comment bi a sha se ebeba amanfo point hands e de a kire ya enua Kojo Cancer Lewen enkomo me bedi no enye se minim Lewen anase bi a yene ne ye adwuma nti na me beka bibi e de ama Kojo Cancer Lewen. I'm talking in general, me ka bibia in general na ye nyina ya fa e de asua de hwe ewia so obi kwa ahokyere mu a won aya na eden nyini pa bebre ne kwa ahokyere mu a omotimi nya mmoa obi wo wono ma so nya mmoa na enke boa no eje ne nkwasi ho ye onipa bebre omokwa ahokyere mu a manfo kọ ommoa ammoa omo ba boa wo no esevu wo mo emomo ti asesa abrem ye obi zu wo se me fere me mpese mabeka me yare wo abonten mabeka me situation wo abonten o decide no wanya mmoa ama ne situation ye kese ema ne nam so ma ne ye den efiri mu keka asem ne ba ye no meni abusafo ne di nko mo ka che me se edu baabi no omo ti sika ne din no emomo yemi shom se na sika we de ye kofa ne he enso gidi a omo nyaaye e wo sinifo mu no omo nim se adwuma na oye no sinifo na betimi aye den aboa no enti sinifo no hya ase se omo ba mu no omo ne gi hu se mo anyi ye nua na mma mo anyi modwuma ye ni na mma maba aba be boa no ama na ye fe
enti se asem si na se obi kono koye obi mmoa o se ye appreciate nipa no mmoa okokoye ma nipa ne appreciate na ye mo na baso se ne be ye obeto so akọ na waye me wo videos amanfo afa na omo tag se Kojo Nkasa lewe nko ya okohwe keke no okohwe ni wie ye free ho no e na keke e free mu kyese utie sansem ni bia areho na eya sanye maya amanfo ye de boa nkofo e bi fa ho e de bekeka nsem no se wo ye saa nipa no okoye saa doye no o block obi kwan o say obi so chance koso me ne wo kasai ebi betimi ato obi na ewo se obi kokoye ne moa na mo nipa no kokoye ne moa no e bia no ye odefo kokoye moa ne Ghana fo beka ne se ai ode kokoye moa se nipa no free me se ono kosra no no na akwakosi sei e moa no koye no ntino e na ma nipa no kra no na nka na wo beto no enso ono ko ho ntino ne wanto no masa muma yenya saade no make ya some time ago or say Kwame Despite no oye blood donation exercise e de boa ye nuanom a omo da hospital a ebi hia moja no otaye saade ne pa fibia no oye na ba ku bi a oye some time ago ema evangelist Adebe kan say o say Kwame Despite papa bia obenyame hira moja na otwetwe no sebe o de koye bibi saa asem ne beda abonten no enam so papa na nye blood donation exercise biom besine wanye biom ba besine since science incident ne ba abonten emma program se koso a na blood donation exercise ni nyina fi ho no ye nhede hu ni effectiveness bia biom first radio station bebre ye bi oba kumasi a o say blood donation exercise amanfo ko ho obi ho timi tu ho ache no no akọ ne atwe bi ne ye ko blood bank na eboa esave nkrofo ya nonsem kekanti ama ene nipa ntimi nya doye ya nonsem kekani binti mu biga ko ese waye video na oka na kelankuto ko ho no na say biga ko ese ye oniem nyina okwan o ye artist so uye bibisa na so obi fa no de gina baabi na so oka nsem bi sa de fa ho a you as an artist no enya wo de Kojo Nkasa ye nyina ye nua mamenka Kojo Nkasa asem bi kire o I'm not here to defend him ne life ewo ho but the me come here de asua de oyo obi a oye very giving Kojo Nkasa ye obi a oye very giving se mo nim na se ne obohu no otu sika gu abonten na o chenkofo sika no oyo obi o na se ne nyame aye no o feel se bebi o free ba no na enye easy ma no edisi nyankopɔ abo na se ne wanya bia na so obi hu o kire na se wanko bia ya na eha no eti onu ne nama o chenkofo sika pa die wo muni die ma Kojo Nkasa lewe ne koye okosra keke information na memanya video ya me ye mi se Kojo nya awe ebi obekasa papa je me nka se yesi but me na me ye ama ya ye wache yensu yemfa sua de ma Kojo Nkasa lewe kosra keke hospital ho ba ko na be ka chemu ne keke satama Kojo tu kwan ko America keke fa phone free Kojo no kase Kojo me yare we de ma ba to hospital ena Kojo say oh mente ye no say ai de ma ba to hospital o say ni na akosi nti ye say hia sika say ye de beko ne akwa ye message enti media minim no Kojo Nkasa kwa America no send sika kwa break keke o brain sika wo hospital no kase oba obeba besa ne keke ka che say bra ne be hwe me say wa bagana dia bra hospital ne bra be hwe me enti Kojo kono ko hospital ho no okoho se okwa kohwe keke na ompese camera bia mpo beto no so na ompese camera mpo e beto no so nanso nipa wa around ne keke busuafo kakra no ene video Kojo Nkasa keke na Nkasa de phone e video se Kojo yenye video no so me mpese me video kra na nka beba bonto so yenye video wa ba hade a muntwa be ne Kojo ena omoye de omotwa oni Kojo what you say ena omotwa oni Kojo kama ena sa video ni ba bonto a donation na Kojo ye de ma keke no o ma keke 10,000 cedis ena omo de hospital ho no Kojo ye superstar ena akoko sere obi hospital
nipa gu nyina hu no omani agire ho ontimi nkasa o ma keke nkwa sika na wafi ho no na wakọ na ewo se fans na ewo ho no omo nyina pẹ na sem o se o san pẹ kakran de ma wo enti o ma obi hospital nyina bi obi anya sika ni bi obi anya bi. There is only one guy and obesi e kire oba ya na kodwo cancer lewe ekọ ena obeti yesi kodwo aye ba ho na okọ keke so keke yesi kodwo aba ha o ena obechi sika na ma anya bi no so oh wa anya ne nto so guy ne kwa abonti so koto drink no so okọ eti keke na nkasa na bie ne bag mu no yi 200 si na ode man se kodwo se me mfa ma ena ode ma guy no ena oji ye enti omomo a kodwo che o musika nyina no ade chi omo ba keke o keke fre kodwo ne da na se ma ye se ye da na se pa de obeya man ye ni aso enti keke eye voice recording edi koma kodwo kansa da na se kodwo nyame hiraw pa se wa ba behwe me nyame hiraw odo a wanya ode ba ha obehwe me no yakopon hiraw enti nyame guso hiraw no on hiraw no nto nkwam na nyini che voice a keke edi ma kodwo no se menya akonya me boss ha voice na ma na wati ono yes ha voice no na ode ma eye kodwo kansa lewe nti utie voice na keke kasa kama ehira kodwo kansa wo voice no ono na kodwo no be ya ade ma na ni aso abo na baso adan na Ghana fo ebi ne ma fa asem no na kodwo kansa na o say se okọ ho no na akra keke efrim enye sa se mo yesa o mo senior makwan next time muji se de mu ye se bibi be si ama kodwo akasa me ekọ na makoko support ni pani biom ohini yiri mesesi edu kra mpoko ya okoma 50,000 Ghana cedis no keke free mu no amanfo bi betena TV so ni ade kase ai na kuma udufo ankohwe no omanko ho ntem ene ma ni keke free mu enso time a keke beda hospital anytime ma me ne call ho no na enche bia meanwhile ma me ne call started from somewhere edi keke na koko screening bebre ansa na later crown ebe wie confonoche no ko ho this is kan come no senka na mre wo mu a kakra enka keke ka sika nkwa na betimi agye ne nkwa de a enka kuma urufo na emane ne mu wase me bokuma urufo nyina baso we they really did well omukọ ho ekohwe keke omukọ ho etutu omo nsase kakra na ebi nso bo omukọ sasan akobiem nanso nyame kurade a na se owo kurade a enkwa ntimi nye nyame na ahyehye na ade na yeden abam enti ensem ebi mu na machi omuka kodwo kansa any cake relationship se munnim a unim se kodwo kansa school a o see here Great Minds International School no na oye school na ma cake na nkwa headmaster wo school mo enti oni kodwo de no more very good relationship according to information me saka yan say anka cake na ekwa headmaster e wo kodwo kansa le win school mo but one or two bi ntino wantimi ankwa because na keke no e wo school bi mo no kira de already enti before say kodwo kra be free America be ba na keke na di nkomo say omrampo no omhwe nti omro relationship na very very tight niema ye no e blocking kofo bebre chance ebi na medical America chaw no e sen kofo bebre chance mayen fan say social media ana bibia e de be hype bibia e de be di agro ne ye ka because of say ye can amafo beka say oh waka na o trend na o trend na ba trend abeka nti no bibia ba beka bi but enye bibia na wo say didi agro nye bibia na wo say didi agro so enye obia na otimi sika kwaya adoye ye obi wo sika pa o ye wo sika fo bebre okrom ha ombenya kombe ya adoye ye wo sika fo na afi bia o mo che ntoma che mo ne anwa ye wo sika fo a omo ye niama edi may be a group of people be ebia ejanka for me chemade ebia senior particular people o motie no me che o made na so be che de na wie no nipa de seni ba begina ka se eno no de sika o yesra ha e de apani sika afebo na nipa na no jai wo be kaya first you was ka for no mo ya do bebre makura for wo no bia ko men konkoje sika ni bia de bia ma ha biom afia so so fanya rituals enu ti na wo che afa na nipa na jai eso sane mo na eboa ma me fo ni bi kunafo ne jankafo ne risiafo na sane ma we boa mo bebre
enti ene ama nipa entimi nya adoye bio na kakra na aka na omo so timi ya adoye no so no ye san so discourage omo ama dan omo ye no omo san agyae very very sad very very sad keke de enye fanye case study enti se time bi dru no obi ho kire no opemmoa na esika kakra bi na se nipa no onya sa sika na obi tese se ena esikafo okrom ha se ema na ebi ji pageant a enkomo de akoboa se enkobi na yese ya nke atoka de akoche ne so nipa na owu na ohia nkwa no obi entimi nkonkoboa because so okọ na okọ akoboa nipa ne pe mo ambasa be so kamera be sisu se enti sika wonya nyina sika we no otimi de koye ena koye no krampo no o de ye ni bibi na senior makwan block chances keke yare no yare no according to abusafo ne che say ehyaase from baby na o ma fight kakra sa ba no munnim say e beba bedru say kidney issue enye obi ne kreti ye e de man no yare ne beto ne kwam na happy na see ye mesremo the way I see handle situations be say no aya na emwa say nipa bebre omo image discouraging nipa bebre from helping others. Uko hospitals are obi ho no ma afi bi odi ni birthday otimi ko no tweska we bill we obi wa wo da hospital o ne bill kakra wo tua keke otimi ntua enso no da so da ho obi wo 200 cedis 800 cedis 1000 cedis no da hospital otimi nyini mani nkofi because oni sika obi betua ye obi wo betimi akotua sika yi ayi sa nipa nyina o nanso so okono koye pe asem obi beka no be discourage no na sane ma nyina eto atimi atwa. So what I say? The same thing happen here. See confusion, and see confusion. Yari no, and a man for one, and a man for ba. Nipa ni be kwa boa. Na so be kwa boa we na chire. De obasa tere wa bonte no. No say nu hu kra so koye osan ko boa. Adenti na wo say yes sir. Adenti na wo say yes sir. Kodjon ka say you be or you giving already. Or you giving already. Meni mama Kali di nkomo bi. Ti asema mama Kali e kan fa Kodjon kansale we ho. O se Kodjon de sa no te se no kohia chewa na. Oye ma chewa no o hia yen a sa no ye. O che ye niam bebre ti o de ti mama Kali ne hu nipa no lifestyle. Anyhow a o sitie ti mama Kali. Ti nyina ye ba no no se Kodjon ye ba. Ye ma me fo ni nyina ye ba ne Kodjon. Enti mi se mi ni Kodjon hia. Se de oye mi ni a chewa sa no ye yen. Ye hu na ne ni age. Una no tu chama no na sa na ne me ba ni o ye kama no kro okoda hospital yo onya accident kro okoda me ne kala kuma se ko ye hwe no kro awasa ma yesa ene so papa jaja wo yare o me life o papa jai wo yare wo se o mama munye me ma me no mo ne so ye ne boko ne esire nshira ma no enti o ma yeska ye je okoto ne ma me no o ma ne ska e wo so oje so uti asema mama Kali kai ya it tells you say nipa no sa no te omutimi ko set kra ko ye adwuma ye tua ne ka ne ye tua obi aka no no sika obeje no otimi sa che sika ni nyina de ma other colleague members na was set ne so no otimi che sika ni nyama other colleagues no Kodjon kansa na ye tua ne ka no wako ye adwuma no sika na wagina no asa cha ma ne colleagues say monje so ni people were naturally that is how nyame dia yo mo de nyame dia to mo so makoma so no de nyame dia to makoma so no somebody like Shatawale Pia Bontin obeyiska na o che na o to man nkofo sa no hu se de nyame ya ma ono so no ebi mu padoye na okoye adoye a na ye dwene bone de ta adoye na chi intene ma nipa ntimi nya adoye se wonam na hu se bi ni frafo asalai na wo chiska ma o obi tincha o se an ye so fa me yesra ha o me yesra ha ntino o ye no o fa me ya adoye esumi wa o free will ene ya metwem se bodam ni bi da form papa panyim o bodam ni o da wiem se ya bebi na me hu se ya ton aduane won nche ka me na papa yi bia o dai o sori a ebia no bepi bibia di na me koto aduane na me di ko si ne nchen wada o hu ye mpo na me di si ne hoboko me to nso ka na me di si ho na me gya ho na me koye
because me twem na ade ne twem say papa ye oda to aduane fa sini ho ana mto na me man but obi te nchen a oba say boy na okọ no hwe de we awasi address ko okọ na boy na okọ no say oye boy sa iPhone bia game iPhone bia scammers ni bia enti no say sra obi na a chere so onkoye o na wakọ akoye no e ka me touch me just once me twem ko akoye na say ba reverse beto aduane na me dizi de me disi no sa na nyame ye na de nyame ni nipa kasa all the time nyame ni nipa kasa all the time yen jai sa ne mana ye no bloggers amofa sa videos mafa kojo kasa videos mode kasa se ena okọ scanner o sen ka scanner ode ochema hospital ofo no na sen ko ni nyina ka keke de no ho na ode ma no sen ka kojo ko ho no ena nka yesi keke sika no aka 50,000 aka 10,000 aka 5,000 ena okuta 10,000 ena ma keke 5,000 na ode 5,000 chema abonte so for de a na ka kojo ko why ni pa boni ni scanner ka 10,000 ena won 10,000 nyina mfa ma no na wo chama wo man 5,000 na asaka bi but enya signet here scan kwa na wo pere kwa no na enya mba no nu ba bia but wo hwe ni pegu wona oye superstar kwakwa kopie wo mo so enti so ma keke bia kakran ma mo so munjibi what I say mo so munjibi na mo fan support mo kakra o mama nurses for all nyina bi se mo na mo hwe keke mo ha dia mo so munji but the free chiriba no enye encouraging niemu ye kojon cancer lewen e betimi affect wan hwa keke 1 week kra no wan hwa bia no wantimi ankobi wan hwa na yiye kra no wantimi ankobi because ensem amo keka no ano de me ni lifestyle there any lifestyle I'm not here to talk about anything but the me culture Ghana for nyina ne say ye encouraging crofo mo nya doye ye encouraging crofo mo nya doye yen hye omunkro bi ya doye yen hye ni kwa yen mo na baso ema na ninyi se next time obesan ye bio enye obia na doye direction enye obia na doye ya akwankyere ye obi ho mo de ya akwankyere but enye obia na de ya akwankyere obi ho na freeway wa kano ye obi ho mo te wo se ya timisi ni so se mami ya o kasa de mami konkoche na de what I say there this small girl ye fene Lovette on te kasa otumi kasa no so hia 4 billion edi akoye surgery at the age of 6 yentimi nye surgery no or 5 years what I say September ye no anya 6 years ye ni video de to abontin amanfo abakra ne moa kakra ni sika ne ya abo ano amana akoye surgery no enti so obi koye adoye na se o the video be to abontin enye se o de be to abontin be fans so nemo oye se ne be ya wo na wote wo do be wo situation se nete onso bra ne be boa se nipa ne ekona se problem na wo horo so no nko ne sika betimi asolve de a ene me ekono ma solve sika na mo so 7 billion me de aba ma mo ntwa me mo nko na mo nko ye ma no but ye de to abontin se ne be ya wo a wo hwe ye no wo susu benya bi na wotimi de akwa support nipa no it can be momo it can be anything mesremo celebrities amonyonku celebrity eya ade a na mo ankasa maba be condemn nipa no fa wo hye ni shoes mu se senka ye wo nanka wo ye ene obi ba bonten ene obe kan sansem na ekebe ye oda na kebe ye ode ye support ye ho ye hyehye ye ho kuran ye mo person nya menya omo obi anya bi na se ache no obi hu chi na obetimi aboa no bitako comment section bi wambe so obi koye obi adore obi se irade me pese oye me sei na se daachi mi so obi hu chire na me so betimi akwa akoboa ne bi ye hu bebre nanso so wo pese nyankopon hyiraw ne koye bi nanso obi koye bi a na ye nkro ya asa gina chire esai kansem edi gu nipa no fi se okọ okosra no na edi we baaye okọ duane man di ya na kofa we baaye ono nko akọ ne sei ne baaye masa unnim doctor's report doctors nko ape ebi no mo hu bibi dadapo na mo mo nipa amane at times utimi call hospital ebi nipa no doctors for situation na obutimi ka se yetimi boy aduro bi one body de baba ko kira be ko pe bia munya bia mu benya bi kura ba kwani be nipa no ede na okompo so what I say enti mu ma yenjai sade no enti o kira bi sasem bi si na so bi ti se kojon kasa lewen obi ti se ohene yiri mesesedu enti mi anko ho bia
anko boa na ye mo nsɛm a mo kan wo keke de anim ntia o na ye mo nsɛm a mo kan wo keke de anim ntia enyo no nko na mo ya do ya ma no papa kwa twumasi enso da hosisi ya me kwasai ono so ya yen ntia so ya reda dadada what you say sinifo ne ko ebi ko kakaka no mo yi na mo de ma no amafo sani momo oso de mo ko ho na afofro ko ho no nya kakaka na boasa ma mo ko hu won a omo rate me chichire Mr. Emmanuel Ama the actor ono so amafo ko no mo boa no kakaka sa Grace Note omo nyina ye mpanyimfo a sebe omo pomuden no ayemre a omo hia sa amafo ko mo brano akakosra omo aboa wo mo nanso de mu ye ebeden na nipa netimi anya opɛ no etimi akɔkɔboa ɛro wosɛm enu me hu video na amanfo afa na na kodwo nkasa ko jara me ra ho na Ghana it's about time we see jai side we ne encourage ye ho enyo obia na wosika otimi de yadoye o enyo obia na wosika otimi de yadoye obi won no oyi kura na ene ya me na mabranya misika na wakɔkɔ didi unuane wakɔkɔ ye oni amafo na abo yare a me na me fa misika behwe o enyo obia na yesa ade no enyo obia na yesa ade no but obi so on ma kakra obedi mpo no saka ne last mpo a obeyi adoye we ho e ofre adoye so obeyi adoye e ofre se nyame nka wakoma utimi nya adoye da se nyame nka wakoma utimi nya adoye da ba nyame be ka wakoma e na utimi ko ekoya adoye se nyame nka wakoma utimi nya da nti wo so obi ya na ye o se nipa no we de nya nipa mu na ode ye ode ni bibi nti no ye because nyame nka wakoma nti no unni sa akoma no na watumi akwakoye sa adoye no me ya that very day ohene iri call you know na me wo feel Sunday morning na me my say me nko ba bia me da wa na opa na call ne ba ye say papa je ohene iri kwakoye donation nti ye behia wo ho na me say ene enu anyina mo ntimi amfre na no paya na mafre quick me dwene hu say me ti the word donation no me ti the word donation no man kasa me charge say why na me prepare fast na me move we na me koye na me frɛ Kenya say Kenya me ba no so good ono ka che ma me say papa je so oba na me move we na me koye na me koye adwuma no kama e ba bonten Ghana fo nyina hu ye omo ebo ma me na ba so boy omo bo mpa ma keke boy omo support ye say what you say eje bibia na wo say edidi agro ni ma bi word ma very very sensitive all kind in your own way no on the onye on the you be ka say ya na onim so obeye on the so ba be ka say nti na mpa so ba be ka wo be ka ya no so no affecting nipa no ni do wo so de be donation no ni do wo so de adoye no affecting no je say wo so ojai enti ojai na ojai no issue be san ba bi na Ghana for friend say enti ono so nko bo an because mama me say du ko ho no me hu videos and I say comments among for ka say mama na ko on there where is Lewin mama na ko ho no where is Lewin no we say cake lanka sanso afa fo afre kojo say kojo bra na be hwe me to no so free abroche buy no ye posti video no kra no kojo nkasa fa video ni bi posti on YouTube e posti on TikTok handle on so create awareness among fo so hwere mo so na mebo bi na no so ko ho akọ ya okọbo aye nipa ya adoye try so mbebo nipa bi ama nipa bi so atimi agyina ye se ye nyina ye nya bi na ye so omo fo mo nsa peja omo a ye nyina ye nya bi na omo ho kwa ho kirem no ye bo omo nyina ye omo fra ho kirem a ka fi nsa ka wi ase nya de ka fi nsa Ghana nka ye nko ye nim ka Ghana be ko ye nim ba ye nyina ye nya bi omo mo nya bi kaka no mo nso omo ye no ye san discourage omo chi omo frim so omo nya ya na nti se ne obi ko ya adoye ma keke na wagina baabi aka a discourage nipa ne say adoye kwa wagya ya na se nyame mu na nipa ne ko ya adoye na ufisi nyankopon ni bumfu ana nyame aka obi akoma na wote wana wo discourage nipa no ufisi nipa ni bumfu ana esremo sa habit mama yenjai na yenhyehyɛ ye hu kran enyi sika nko bi ho wonum kasa kwatimi bo obi e ma nipa nya nkranhye wonum kasa keke hu beto wate nyame nka ho wate ensu bebre hu beto
ohini ni message di kwa du ho no odi scan ma keke wi no osai kasa hye keke nkran mene nana jimadu a yabamumu wo ho ate busie bi ebepa bi ebehwa wo ho beto bia no yebehwe si yensa beka na keke ya ma wo ho ato na keke si yo mama mate nyame hya pa omu nyina kokoshe ni nkran na adan nyame na dima ono na agie na se nyame ato ne nsa afre na yebeka se asomesi ye senti asomesi ko wenti na kuma wudu fa mo anu nti kyese asem ne ba obi apese obeka bi enso nipa no onnim ha wasem ne sitie esremo mo yenya sa de we na mo ye nyina na yentimi bibisi a ye nyina yentimi ka ye mo ne yenko mo nipa ne moa si eboa ne mpo na sebe nipa na ntimi anya enkwa mpo a yenim se ya boa na wanya nkwa si eboa so nyankopon boa na so basa ba nkwa mu a ye tirim be ye de se anipa yi okwa wo chiem yetimi ko boa no na ama na sa ba nkwa mu enhyira ama ye nyina be enhyira ma obia me pese me kasa bebre ma me fansia na me nka nche mo mko ya do yi se nyame nhyira ma obia ba mu monkoso ana monye na bloggers na mususu mo yesa na ne man hye da mma se me ba be kasa bebre ede abufu akasa se wa fa video wakase wo a wo fa video na kan no so kojo kan sa watwa na to channel mu da watwa na to mu da watwa na to channel so da watwa se watwa na to channel so da na so yede na afedie mo sa fa akire na nipa ya do na mo se no me dey the fresh boy Papa J try so be subscribe be share na wa like e ba bibi atimi akoso kama e dey amaye nyina ye share won kuran ye mo nipa abra wati ase I'm out.